Khublei pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Mat bakong san mentaka sengi kilong. Ibat kerku Bishop Bernard lalu ia ke ying meni bertemai jong ke balang senong pat kolong. Wer ke MCF banwan saki ke tema hajawai hakan riu terik uleber arjar apun riu. Hau ya yong penkriak ban pelong ia ke rinsan ia kop tei bhabriu ha ke Jylla. Bat khot ke sorkar ban ia keren bat kipat ba badon benta haga kam jengok kai berthai. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam nya. Menta kesngi ke khatsal terik Rymphang arjar apun riu umus Reverend Bernard lalu Bishop Sendrop jong ke jalan yang ba Shillong ulebli bat kerku ia ke ying meni bertemai haga senong pat kolong ke bahap hapo ke umsning parish ke bedairu ke ying meni ke bela ainam haga donut bekut tamu Jesu. Hakini ke sengi play ya kini ke ying meni bertemai jong ke balang senong pat kolong lasin ranlang da u parish priest jong ke umsning parish u Reverend Padar Pius Shadab, Reverend Padar Roybok Piam CMF, Padar Julius Kurba, ki sistar ki katekis lembat ki pat riunget ki belawan ban shimentalang hakini ke sengi ban saki ke jing play ya kini ke ying meni bertemai. Hakini ke juk ke sengi umus Reverend Bernard lalu ulepli bat kerkuru ia ke yingsa jong ki sistar na ke jing selok ki sister Salvadorian ki besyong basa ah ke ni ke snong pat klong. Umus Reverend Bernard lalu ulai ke jing yero iki pat reunget jong ke ni ke balang snong pat klong bat kamtam ya upadar Pius Shadab badai ling ba jong u ba ke umsning parish kadang mi kisngi kadang yai kieu habaro ki liang bat ulaken turu iki pat jong blay da ke baong. Habadon ke ying meni udon ru ublay. Kumta tolong ki basyet rem haba piwan hagi sengi uterai pinyo ke jingker kuling bagi ketin jong u bat haba piwan sya ying ke jong ublay pide ban puson bat ban duai barabor kenang ba pinyo ke jingker ku na ublay. Hakini ke sengi kumba sampau tam ki hep baret kentai bat chinrang kile yo ban pediang ye ke communion beningkong kum juru lai pongot ki kon samla kentai bat chinrang lembat ki longkemi longkpa kila shim ya ke sakramen jing penskem. Keski moya rekane kele boy bagia sakhi ya ne ka kam hakane snong hakaba ki layo hakane ki mane ko thmai bala ko do mata keski bar kumjuru ya jiwan sa atau ki sistan hakane snong kalau ada kecilku dan tentang senang tentang piwai. Kaya mulai kembali berbicara sedang belum mendorong sarai coba parish insting ibarat tresitom bal beliau yang ini mandi dekat pada tresitom jadi berbagai jenis senang hari di Port London dan share nak guru ini mandi apa parish insting semua. Betah segi sebagai ini mani berpergi selama yang pernah berbuat biar nak bantang kecil guru sebagai ini mani kemudian kita siapa kecuri ban beliau lagi berbagai mata kesenang yang ini mani kemudian hendak bagaimana ban mani play akan kom ke syukur dengan play kembali nak bantang cerita siapa kecuri dekat play dua stand play lang akan ke Paris dengan play itu dulu bidang lang akan ke Khubor Rymphang Shillong rektor juga sebenarnya di pada relation dan policy Julius di pada tray sansden juga kami policy policy sistem provincial jauh selok sistem Salvadorian kirawan nabi kira-kira sendiri sekarang ini senang bahasa kilang ini dengan kam ada senang ini sistem kalau kami selok sistem Salvadorian dan sistem BSDB, sistem NEHU, kemudian lang ada Khubor, kemudian di MDC benar-benar menjadi ladang dekat ada Khubor, di buklemen benar di sekretari Council, di katekis, ya baru kita bawa kita terima, jadi baru kita baca mulai kita dengan senang, baca dengan sebestrik, kemudian lang ada di sini, pada kemenang pada dengan senang, nak kata kini kami berkata. Ya mulai ikhwaya berwaya setengah di Samla atau siapa yang sedang menjelaskan bagi ini kita balik orang yang Yesus kasih untuk engkau mata kasih. Kerana kita cuma nak kata
curi way yang ada segi. Bagaimana kita cukup segi kebakuman nak tentang perbagai tentang juga dengan Shillong. Agak kita yo ada gaya mana agak kita manipulate. Ilawan mencuri hasil pada previous syarat dengan Shillong. Ban page dengan Shillong. Ban gilihi bahagian ini sistem tamai bagi nawan syarat dengan Shillong. Dari tentang gilihi sibuk dengan Jylla. Dan juga ada di mana berujung dengan tujuan saat dalam sistem. Kata yang ada commission nak bentar jungi, nak bentar kebalan. Yui ada jalan yang jungi ru nak Khubor dengan berkhang, dengan berbih baris. Kenapa ke perbagian video yang jungi mesin? Kenapa di sakramen kinong janji perbagian jungi nampak dulu kiba sah baris bertemai kiba ni berkhang Khubor. Tahu sedang aku naik ruang seperti ahli Paris, atau di berbagai yo ikilah jadi penanjang suplai dari jendon jendon pada jendon dari jendon di kawasan Khuborjylla. Agar dia sedang disebutkan bahwa yo ada di mana kepada dia perlu tentang apabila yo mana dia cukup kedua suplai, nambah kecil saing kepada pelong maka kasih try. Berkunjung dapat masuk pun lebih sayang ke bawah jalan pada dia yang terus berkun ada dua mesti berjumpa. Kejinan kami ini dia kata kepau jangan jinan berjumpa akan di sana berkau. Kejinan kami ini kalau kata kepau jangan kejinan kuku dok kopion yang senti berskun berjumpa baca kejis mas kian kejinan kata berjumpa. Meghalaya Cage Fight MCF kan penlong ya kelempung ya kura fight night kaban salong ha kan riu terik ulber arjar arpun riu hachuwaku indoor hall Jylla. Ya kini kelempung kura la ai kerteng da kathma ha Jylla. Habakren shkila pathai Khubor ha Shillong Press Club mentakasngi ke khat sau terik Rymphang arjar arpun riu u Presiden ke Meghalaya Cage Fight uba Samuel Lingdo ulai thu bahakini ke Meghalaya Cage Fight kidon hadu shipau ngut kirang ye kura na kini ke Jylla Meghalaya bat kirang ye kura na ke Jylla na Northern bat na Shabar ke North East kata ke Arunachal Pradesh Madhya Pradesh. Shushu ulai thu ba urang ye kura na Meghalaya u Samla Ronald Cream uba kampau un ye kura persya bat urang ye kura na ke Jylla Assam. Ka Meghalaya Cage Fight kalawer ikipai ba ka Jylla Meghalaya kibe it bat smart ban pet ye kjingye kura kum ka UFA bikin wan ban sakhi hagate ka Meghalaya Cage Fight hakan reutere kulber hachuwaku indoor hall Jylla. Lepen benaru ba insedi ki tiket hagate ka ju hi kesngi hagador sanspa bat syajar tingka kawe ke tiket. Rymphang hakaba kadi ka Khubor nakalin jungi Meghalaya Cage Fight hakaba kalaman sapya lungba thai Khubor na Shillong Press di iwan hang liban kunai pai pa ngins polong ni kowe ki even nakalin jungi Meghalaya Cage Fight hakaba ila ajer teng kathma hajwai kadi kathma hajwai kamur pa ni penoi kathma baya king sulai king ater lade ginoi ni bunta ya le safety bakla hanrei iwan rai ki fighters di bala train bala de professional fighters hakaba kini kun hapok ka arena kapag ilada penbiang but kalau makar kapag long safety measures ila penbiang na sidang lalu train professional officials ila don kalau it's a very safe platform hakaba kini ki fighters na Jylla juni bat kunjur ni kuik Jylla ko wan malikun hakani ka Meghalaya Cage Fight ko pangai pi kathma ajwai ti pilsa saki ya we naki rangi pura pa nama ba kerteng Ronald Khairiam atau ini pun kami even persya ibu upun sini napok asam kerteng Bishal Gurung ba napok kerujang MMA but hadu kumbas pungun nakalian jong di place na Meghalaya bangan tin pau kerteng tinggal makan mau kan borok ndrei kita nguduk pungun hak bakin yareng hak taka sini di borok ki baut kilong hadu kumbak khatsan ki baut sa ba lai pungun na ki rangi kura ki ban section bentang di ni kerpat ya kita badan ni kemensin apa pilaban wan shmat wan ainan sin ni apa pilaban tiket idar bebet na pistol tu ada bo anti apa jual kumna po jojo na po dulang Elizabeth sa po Bosco
sports order po latlapo quick bites latlapo moralong nangta juai town distro kepada nanti po New Hill pada Blue Heaven restaurant kepada Hayung Musiang but yang tiket tu ini jadi country trip umaj nak venue di tempat ya orang kepada negeri semula di kipas semua negeri sports aku kinuan semat but saki but nakaleng jumi ni kular kipa pensadan tak mungkin ko semua pen makum kan ikiban haksin ko banakong iwan ra asnon juai ti ngako pao ka jisno mo ni aku boleh kalen ka jumi ki Meghalaya page 5 ha ka ya kan ka event on stream live ka da hello Meghalaya bab bila ban pe ki haki channel joki bagi live naga live telecast ha seperti akan ditare Bat ni kuah mana aku boleh berpangai kam sponsors jadi nadu saya minta apa kiban sponsor ke whole event bat saya minta apa kabaran saya minta apa kan resort kabaran apa sora di pada sekatuan ini sponsors jadi nampak ki yang mana Co-organizing committee jang Miss Universe Meghalaya Teenage Arajar Arpunriu ha ka jingi kenduk bakila patai Khubor ha Shillong Press Club ha ka khat saw terik Rymphang kila pintep pai ba Bekila don ke jing temu banbo ya ke Meghalaya ha ke map jong ki Pageant ha ke ri bat ha ke perthai bat ru ban plilat plirenti kena kan thai jong ke Jylla ki organizer ki lapen pau ba ke Pageant 3 ha ki ni kisngi ke kampele jing mut ha ke jing don ke sur ke jing lam linti ke jing shania halade bat ke jing no sinyang sha ke imlang salang amtang ha ke jing itanat shabar ke jing le akai kan don ke program grooming Kabalabu ban sedang happening ubana yayong mid-April arhajar Arpunriu bat kan boat deki pre-events haduk ke grand finale kabalabu haga shitarik ujemang arhajar Arpunriu. Platform to get content, learn communication skills and find great opportunities beyond the ground. We are focused on properly organizing organized event, good production, professional good setup. Media coverage like almost all over the state and we can maybe nationally as well, and clear coordination within the team. We also want to ensure safe and proper management for contestants and both the audience as well. We are also currently looking for sponsors and we warmly welcome brands and organization who support our youth and women's development to collaborate with us. So we believe that Meghalaya deserves a very prestigious professional organized event that the state can be proud of. Thank you. We're here today to officially announce the Miss Universe Meghalaya and also the Miss Teen Meghalaya 2026. And before I go on, I would like to introduce the members of the panel that are here. I will ask. Hello everyone, my name is Khuborkhasi and I am the reigning Miss Teen Meghalaya. Thank you. I am Shillong and I am the Pageant coordinator for Miss Universe Meghalaya 2026 and Miss Teen Meghalaya 2026. Thank you. I am Khubor and I will be the groomer, personality development trainer for the contestants this year, and we have a lot in store for them, so we're excited for this. Hello everyone, my name is Liam. I am one of the event managers for this project and I will thank you all for coming here for giving us today. State Director for the Miss Meghalaya and also the Miss Teen Meghalaya. Well, this year we just want to do something a little different. So we're not only holding auditions in Shillong, but we're also going to have an audition in Jylla, that's in July, and in Tura, so that we can have members from all over the different districts of our state included, because there are many of them who didn't get the opportunity earlier, so we want to give everyone the opportunity. So that's why we will be going to these other districts so that we will be able to conduct these auditions for them. We also open to other districts if they want us to have auditions in their state districts. We will also be willing to go there, because for me personally, and I think for my team here, we really want as many girls to be able to be a part of this, because it's not just about beauty but it's also about self-growth. We want them to go through, because we're going to have nearly a 2-week training program for that.
so that by the end of that program, whether they will or not, we want them to be confident, we want them to be able to be focused, to be able to be an asset to society and also asset to themselves, because once they go through the training, there are so many job opportunities which can be waiting for them, and I think they will be much more confident being able to go after these 2 weeks. And I'm sure each contestant will notice the difference in themselves. So for Jayanti Hills, Mr. Khuborjylla will be in charge. He's our team member, and from Garo Hills we have Ms. Nancy Samla. So both of them will be the ones who are coordinating for us in Garo Hills and also in Jayanti Hills. And that's why I want to encourage all the young girls, because for the teen category, the age limits from 13 to 19. And for the Miss Universe Meghalaya is from 18 years onwards. There are no other criteria, there's no height criteria, there's no weight criteria or anything like that. It's just open to anyone and everyone who wishes to participate in this. And that is why I want to encourage everyone to please come forward and participate in it, because it is going to be a learning experience for each and every one of them. And today, with so much challenges in the world where jobs are concerned, going through this training period, I'm sure it'll help them to be able to achieve many things which they wish to achieve after going through this training. Kasorkar Jylla lingba ke Meghalaya State Skill Development kabalakli do Dr. Vijay Kumar haga khat South Rymphang ka khot bandon ke jingetai lembat barok ki stakeholder ki bahab ha ka tourism sector ki bakenthop na do ki try nong bo hotel ki homestay ki nong nya kali lembat kiwe ki bakenthop ki seng ki nong nya kali tourist ki bahab ka shatri jong ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ha ka jingekren hadin belawai ke jingelang unong aiktin jong ka AKMTTA uba balajit jirwa uloong bakajingwan banyekren kalong banyeplew halor ka jing ka bakum kinong nya kaliru kia kendu ki jing uloong ru bahagani ka jingekren kaladon ru ka kular na ka MSSD bat da ka jing pentep syabarok ki hotel bat homestay ban pendon kam de ki kali jong ki Jylla bat ru ban penduna ban pendon kam ya ka kali jong ki na basyabar ka Jylla lani ki kali shimet ban ya lamkai ki nong wan jungokai nalor kata uloong ru ba ke MSSD kaladon ru ka jingekren ban penrung lingba ke app ya barok ki kali jong ki Jylla ban ailat ban pendon kam ningkong haba na kaliang ke AKMTTA ru ka menjur ban ya chakmat Secretary ba nakaliang jong ka Meghalaya State Skill Development Society MSSDS haga jingedon lang ba jong borok ki stakeholder jong ka tourism sector na do ki hoteliers nang dapat ki transport nang dapat na po tourism department na po transport department ni borok na po MSSDS te kajing khot jong kani ka meeting na kaliang jong ka MSSDS ko mangitip ka de skill development society te nakaliang jong sarkar kila khot ingi ba ngini syang bangin ais pli jumut ba kumno kila banyarap ingi ki driver in ba jong kita ki training te hakani mata singir ngila mostly ki concentrate ba ya ka yaki homestay si henry te ade pat ni pen kemau yaki ba ka tourism sector kamde tangki tangyaki homestay neki guest house neki hotels henry hangtu kadon multi layer kadon lang kinong nya kali kidukan ki hotels ki restaurant si barukan te kalong multi layer umdai tangka to taki homestay te nakaliang jungiru nila yakran ni te hakajing kran hakajing batai jungiru kalong ba kidon ki driver jungi ki ba kim da biang than ma ta skill si bro khai kham ta ma tin ka thuli ma kim da shai bhal mar ba kham tam kum ka hindi ne english ki khamlong reluctant ne ki long le rang ban kran lamar ba kim lai ba te ka tu ka bu ching te na kaliang jong ka MSDS ru kila ong ba kim bu ya ta ka training na ban ta ki driver let's say kala ban si ski asngi ne kala ban bun ski ro ba ya kan ru ya ki driver si ru kandon ka ta ka jing ai honorium ne kum ka stipend ne kum ka honorium ya ki wan kan ni ka training tadap ang tay kan ni ka training rukin ai kum ka kanja stickers kan ai ka kanja stickers ne certificate banong bakini ki driver si kila de ki government train but man perung kini support ki niki apps jongka government ka dei ta kam Meghalaya tourism app te kini on perung hang ne te hakata hi ka wei ba ni pen kamau biang ya ki
iaki mah iaki officer si baru khai badan hang tu ba kumbangila yakran last meet kumbangila yakran last meeting ba kidai ban kimut ban ai kenja directive na kenja notice syapo baru ki hotels ki homestays ban ki guest house ki badan ani apo state jungi ba kidai ban pendon kam di kali ML ban refrain na ban le ban penduna ya kajing pendon kam di kali ki badai na po bar state ban te lakam ban nung pendon kam di kali private ban kamai ne ban yalam kai ki nong jeng kai partai ne ta ki tourist mentah kesengi kami keren than rai kini ki jingdeman jungi bro khatma lamar ba kani ka kham chair da ka transport department reka di chair da MSSDS te hakani ka jingi keren mitangi taki intermediate Bat da kini ki Khubor nglapoish ke bekut tak hadut mengendai syambiang kublai shibon.